150 balaga layıktan deysizler mi? Kança 300 kança olur. İkisinden ben okuyor. Ova. Siz zam ministrsiniz. Ova. Özü hayat. Doktor Şaşev'in 12 uçuk bilet. Avstriyaga turizm boyunca. Bütün o skulpturlardan giyin, sportuna başlamak. Единственное, спорт залы кейін құрылған Tabii ki iki taş sportlar al. Sağlamatçılar. Gelin. Selamünaleykümler. Bunday süper araban tuğanlar. Traslar mı? Traslar mı? Жақсы болып тұр ма мектебіңіздер? Şimdi жақсы мектепте оқиды екен де балдар, жаңа мектепте. Қанша түтін жашайсыздар? 220 қожалық. 220 қожалық, а? Шулай. Анда чакан мектеп екен 220. Өсүү бар ма бирок айылда? Бар ма? Да 5-10 жылдан кейін жанына дағы мектеп салыш керек болот экен да, да? Құдай буйырса аманчылык болсо, тынччылык болсо. Заманыбыз тынчтелсе эле жакшы болот. Жакшы турасыздарбы? Жакшы. Айла патынч. Эл жұрт тынч. Кана жүрүңүздөр анда аксакалдар менен чогуу ачалып жүрүңүз. Бұл жақта біздің спорт залы сол жақта болды. Спорт залылары ғана болды. Бұл жақта гимназия саласында тайын қыздарға киім-кешегіне жіберілді. Қыздар өзінше, балдар өзінше. Ысып суымызда суымен болды. Соның заманында болды. Спорт залы қайдан екінші жағының заман бап спорт жабдықтары алып, көтеріп алып, соның болды açılıp kaldı. Mesela tarafı son mu oldu? Hangi ballar çok okçular? Okçuydu. Kanası oldu. Burçak'ta matematika kanası. Kulturlusun kanası oldu. Burçak'ta informatika kanası. Bu informatika kanası. Zaman halka görüntülerine sağladı. Ballarına kompüter olur, kompüter ticari ürünüsünler. Şimdi bağışçamızda Türk kompüter oldu mu? Şurada biz gruppalarına, podgruppalarına böyle alıyoruz birlikteyiz. İnternet'e girgen bir şeyde. Al vakti internet oldu, hazır var yeni girgende ürünümüz. Ne üretiyorsun? Bakmatacağımız. Burçak'ta bizim kullanılan çizgiler, teknoloji katılımı Öyle arkası oldu. Birinçilerde daha diploma yetişkenimiz. Bu çok önce salan buyumlar. Baldaga da ziyanı yok da. Misal için Kırgızistan'da işleri ulup çeşek, bu baldaların saat çeşekti. Bu cevde bu saatin adını ulutlar birimliği de koydu. Sebebi Kırgız, Özbek, Kazak, etnoslar biriktirip bu saat işteyse kadar ki değil. Baldanın ideyası da bu. Özleri balda ideyası yok, nece saçtı baldan. Ben özüm okuşlarım çeşeken buyumlar. Sizler her türlü katıştırıldı. Seminarlarını ödüyor. Bunu göğürük çıkartıp, satsalar, taratsalar bolçu da eken. Bolca böyle nemeleri nakıl kop koysa misal. 12, 1, 2, bakmayın nakletler kop koysa. Bunu özü okuçunuz yasaramız biz. Boyundan çıkardınız, ideyasından çıkardınız. Jakşı da eken jakşı. Buna şunu at, neme kılıp salam ne? Sertifikat davanı vardı, sertifikat davası. Gibi protokolü. Sen beni, Laura. Ulutlar birimdeki de var bir uluttu bizde yaşar. Arasan buna, bu saat işliyor sonra. Arasan. Hocalar gele 12, 1 degenemeler boyu öyle saatten öyle. Şu suyu ne kılıp verse kanday sonu bulur şundan. Kaç kanday sonu? Tamam şu yaktan karap görür o zaman. Şeyin de azabı oldu, 70 oldu. Geçmiş iş var da. Mektepler, çakan mektepler zep yakşasaydı.
Ballar üçün, muğalimler üçün. Görüp çıktığım жақсы mekteep boluptu. Spor zalı menen eкен, kıştın günü dagы içinde oynay berse bolot eken. Эми ушул жерден атактуу балдарды өстүрүп чыгарыңыздар эми. Рахмат, аракет кылам. Мугалимдер жакшы иштегиле. Медиктер да турат экен. Биякта медицинский центр барбы? Айында жана. Участковый экен да, больница. Жакшы. Дагы эмне көйгөйүңөр бар, жетишпеген, айткыла. Эми ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Чоң рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушундай мектепте иштегенибиз дагы бактылуу болдук. Келечекте ушундай жакшы жаңы технологиялар менен өнүккөн, мамлекетибизди өнүктүрө турган балдарды тарбиялаганга аракет кылабыз. Рахмат эми. Жакшы тың балдарды тарбиялап чыккыла. Кыргызстандын келечеги балдар. Бул да биздин бир бактыбыз. Ошол келечекти, Кыргызстандын келечегин түзүүчүлөр сиздерсиздер. Жакшы окутуп чыгарыла балдар. Мейлиңиздер анда уруксат берсеңер кийинки иш чарама жөнөйүм мен. Мактап жакшы.